Utrka ima svoje dugo izdanje. Vršimo svoju organizaciju sa klubom iz Slovenije, Motorbike klub Trbolje Specialized. I momentalno, kao što vidite, u tijeku su prijave i nakon toga će biti službeni trening. Jučer i danas jutro je vršena on-foot inspekcija staze, znači vozači idu pješke i neki otiđu s biciklom, probaju stazu, malo pregledavaju teren, gledaju kako će ko šta skakati. Downhill. Što ipak baš nije uobičajena stvar na ovim područjima, pa eto, malo smo se odlučili napraviti promjenu. Losinj is really nice. I love the beach and the environment, and the track is crazy technical. There's so many berms and rocks and roots, which is hard to come over, but if you practice, you'll get it. I'm feeling good. I like it here. The scenery is pretty sick, the track is cool, so we will see what happened. Rekla je Dubravka da moram reći da volim Istru Istrijane. It's super cool here. The island, everything, yeah, it's just awesome here. We're looking for points, and then Croatia looked like a pretty cool place to come, so why not, eh? It's really cool. Never been here before. Just really cool, yeah. Finished by the sea, never had that before. Oh, I like so much the Iceland, no? The localization of the track is so awesome. This is, as I said, very unique race in very unique islands of beautiful Croatia. So, I mean, cannot be better than this. Prijave su bile dosta visoke, mi se očekujemo oko 160 prijavljenih vozača iz cijele Europe i nešto iz svijeta isto. I really like the sport because of the adrenaline and the rush you get just from flying down the hill, and then also the like achievement of getting down the hill without crashing is just like overwhelming. Trenirala sam na kolesu, fitnessu, v Ajdošini smo se s fanti vzeli, smo imeli priprave, tako da vse raznovrstno, tako da spet, treba malo kombinirati, pa je to. Nisam se vozila neke 3 godine i sad se opet vozim. A navukli su me u stvari dečki, jer mi je falila žena prije, ne znam, nekakvih 10 godina. Nemam komentara. Na sve strane kamenje, gdje god dođeš kamenje. Bolja je zemlja, manje boli kad padneš. Teško je, teklo. S puno žuljeva, krvi, znoja. Standard, ko zna šta je to, zna kako to ide. Uglavnom, okej. Track's good, it's a bit rough, but it's good fun. We just did a full run there, it's actually quite, like, I'm out of breath and stuff. Yeah, it's pretty rough the whole way down, there's not any bits to rest really. And there's a pedal at the end as well, so a little bit of everything, some jumps. Really fast though, the whole thing, so. I'm more used to jumping, and rocks I'm okay, because I did various races with steps, which were good, and yeah, it's okay, it's not so hard. Najraje imam korenine, mislim, ta najbolj se po njih vozim, ta največ na njih treniram, tako da mi tudi najbolj grejo, čeprav tudi kamni,
zadnji čas se dosta po kamnih vozim, tako da bo počesto to. Staza je prilično malo ekstremnija, ni da se hvalim, ali malo ekstremnija nego druge. Ono, pola kilometra samo kamena je, tako da to je već ubije vozača do dolje, tako da ok, tih par skokova koji su na slijepo, ajmo reći, teški. Za ovu disciplinu teška, ne općenito tako da. Na ekranu, na YouTube-u i tim GoPro kamericama, to ono kao... A kad dođeš tamo i bako pogledaš gore, teška je ono, teška, dosta je strmo ono, dosta je rock gardena, dosta je kamenja, kao svi on foot traže linije, međutim nek te jedan kamen izbaci, nema te više linije, nego snalazi se kako znaš, bar ja tako mislim da sad bomo vidjeli, ne? Nemam komentara. Puno kamenja, a bolja nego prošle godine. Ima dvoje malo zahtjevnijih skokova i ostalo je isto. Staza je kamenita, ali to mi odgovara jer je tako reći naš teren istarski kamen. Ima nekoliko elemenata koji su tehnički zahtjevni, ali budući da staza dosta iscrpi, odlučila sam ih zaobilaziti pa igrat na sigurno i to je ukratko to. Staza je kar zahtevna, če ful hitro voziš. Pa mislim... Voziš hitro? Leti. It's scary, yes, a little bit. There are some sections very, very fast with a lot of rocks in the two sides. And yes, a little bit scary, yes. Yeah, it's cool, pretty rough. It's like one big rock garden. And yeah. Staza se mi zdi jako teška zbog kamenja i svega ovoga. Isto duga, ali zadovoljna sam nad svojom dirkom. There are some more riders, so the track is getting gnarlier and gnarlier every hour. So, and a few new, some new corners, which make the track pretty loose with the dust and stuff like that. But I like it. It's cool. It's pretty different to Austria. There are way more rocks. In Austria, it's more like dirt ground and stuff like that, and it's pretty different. But it's a good training for drilling. It's kind of the same. Nemam komentara. Ima ljudi koji znaju padat, tipa Žan Miličević i to ono. A ja padnem kako padnem, zato imam sve ove plastike na sebi, kužiš, tako da... Kuš, ne? Imam par padova, ali većinom natjecatelji se dignu, tako da sve je za sad prošlo u redu. Sastavni dio sporta, svi padaju, moraš malo i tikaj. Strah uvijek postoji. Prošle godine sam slomio pljučnu kosticu. Tamo na početku sezone. Prvi put sam sjeo nakon što sam se polomio, natrag na bajk nakon 4 mjeseci. Brzo? Da, brzo i odmah na istu stazu gdje sam se polomio, ali bilo je jako užasno onako osjećaj. 2010 sam se na pokori na državnem razbil, pa sam si potrgal u vezi v rami. Pa sam bio u 6 mjeseci odsotn in ni bilo fajn, po reći povedano. Jučer si pao na stazi i odvali pola zida. Pa ni toliko tega, ne. Odvali sam par kamenčića. To je ozljeda od zida, ni to nič. Nemam komentara. Sjedim na terasi, pušim cigaretu, zbrajam na stalu štetu. Misli mi se gube drugim putem, ne osjećam nikakvu štetu. Nemam komentara. I broken my wrist last year and I still have pain, kind of, but I hope it will be okay.
Gle, ja već imam, ja sam čovjek u godinama, to se ne vidi, kužiš, ali posao mi diktira. Tako da ti dropovi, skokovi, bla bla, ne smijem, jednostavno šefica kaže please nemoj se polomiti, trebam te i onda moram, guštam, ali vozim limit neki nešto. To nije opravdanje da me strah skakat, nego jednostavno moram si pripaziti jer moram živ se vratiti kući. A malo sam, rama je malo zeznila stvari. I onda je bilo na glavu. Prije me već ispadalo i onda ovo sad stara rana. Yeah, I fell off in one of the tight corners, but apart from that it was alright. Track's pretty blown out now, but yeah, it was good. Pedal's quite hard, but it's alright. I'll hurt tomorrow, I think. No, I'd like to do another run if I could, like try not fall off. I've been alright. It's a pretty safe sport. Usually after like the first run you crash and then you're like, oh, it's not so bad, so then you get over it and just ride faster. Qualifiers was really good, and then finals I was doing good until I clipped a tree, so I lost speed there. But all in all, it was a good race, first race of the season, so hopefully better next time. Sagradili smo si jedno malo brdo, ovako od 1,5 m i onda s toga se slijećemo cijelo vrijeme. Nemam komentara. Na startu ti onako muka, misliš šta ja ovdje radim, zašto se ne rolam oko Jaruna, ne kartam belu u bircu, zašto ne pijem kavu, ali poslije je super. I za vrijeme je super, ali onaj dio gore bip i kad trebaš krenuti, to je šta meni ovo treba. You have this adrenaline in your blood, in your body, in your muscles. I think most of the people here are the same. I won't name it like fear, it's more like because this is a sport we do, adrenaline sport, so that's how we have to deal with it. Nisem videla, kaj lahko pričakujem, ampak sem, ne vem kako bi temu rekla, sem zadovoljna gledam da se zmaga. Imala sam jednu grešku, sad će me koštala 3. mjesta, ali dobro, takav je sport izgleda. Ja sam za Špelu, ja uvijek za Špelu navijam. To je njima za ego, ali dobri su prema nama pa, zašarafiti bicikl, dignu ga gore, to evo jutros nam je jedan skuho jaja, napravio kajganu, tako da ajde, dobri su, nek si uzmu novca, ajde, šta će mi pare. Nemam komentara. Imam feeling da isključila sam vrlo loš program na TV-u. It's pretty amazing. I'm stoked to win this race again. Cool people, cool track, nice weather, so what do you more? Oh, I really like this track. It's a good track, but I don't really have a secret, just training. Yeah, that's it. Naredil sem 2 večje napake, take, ki jih ne bi smel narediti. 2-3 sekunde bi zihr še lahko stisnil, sam tak je šport, kaj ne rečem drugega. Pred vhodom v gozd na skalah me je povleklo malo preveč levo, sem se moral ful sem se moral popremzati, da nisem zapel. Pa na sredi zadnjega gozda se mi je odpel v SPD. Marko Šišović je najbrži i najbolji. Jučer sam imao nekih par kikseva, pa me boli zglob i tako, moram bolje, dosta sam se špara. Dosta sam zadovoljan, da je pa taj stres stravični. Nema nikakve zamjerke, osim će se staza se normalno mijenja.
svaki ispusti, onda neki detalji su mi malo, kako se to reče, iznenadili. Malo smo umorni, ali super, ono. Kvalifikacije dobre, utrka još bolja, 23. od 28, spala noga s pedale. A da, ajde, još da popijem biru i ona će biti najzadovoljnija. Odlično, nadam se da će se nastaviti. Super je bilo i mirno je prošlo.